Anya ka ditin lutom amasida bakay. Ay nawaw. Adaya insangpat mo nga ilutok lakay. Apa sa ti mangirimilya iti ilutom amasida. Kahit nagkakwak nga ron ibagkag. Tangala ka kuma, iti kumpurmi abulbulong ijay, tapno adaing dengdeng kau. Adaya maala amadengdeng iti naglabaan. Ay una yay. Nabambanog titawa sumangpet ang nagkapo iti bangkag. O pa'y naluto si Day. Ay kagumatang iti sardinas iti stop. Mapisina ko. Adaya intad mo akwarta paggatang kau. Tinaglakwa mo iti uging. Awanan at tay pagatang mo iti arak. Nalipatam samot na naginom tayo idi kalman. Uray kala nagpadpadano iti tugaw mo. Naglaba ka din na oras. Pati nagiti ulas. Inramraman mo apinadanuman ay nawaw. Nanang, por tayo man. Igatang ko man iti ice cream na lumabas din na kamotor naglaklako. Ay, awan kwartak barok. Oh, pay nga ron, igatang tayo iti sardinas sa sidaan tayo. Saan ka diyan na-date kayo kaya naglako iti uging? Naibusin ay tindak iti kanikadwa pay. Jay nabatbate, impagatang mitatang mo iti arak. Arak man ay. Aming uging ito lumabas, naglaklako iti ice cream. Siya plakyawan igatang na. Ikan-kanto itong makalako tayo man ng iti uging barok. Utangak man langin mo kaya tatag pa utang. Kanya, ice cream, utangan, ay nawaw. Mautang po pa iti arak. Di mautang iti ice cream. Umutangak man kano iti arak, manang. Kanya, bigbigat, umutang ka man ng iti arak. Awan pa'y buwi naman, no? Iso ajak payag pa utang, ay nawang. Kasta aya. Minton ada gumatang inton madamdama. Adanton buhay na mano yaw. Di mabalinton ti umutang. At idugan ti listahan yung gapo iti arak. Iso ngagbayad kay pa yung umunasak baya pa utangan kayo manan. Saan ka di ang mabalin ng umutang iti tinapay manang? At idug na rudan ti listahan yung dito eh. Arak lang utin palistada. Saan at tinapay? Day, nakabisuot mo ni Junior Apimanaw. Apay ka, day. Kasano, bigbigat no utang iti arak. Dimbagak nga atidog ti listanda iti arak. Agpalista ka no iti tinapay. Paarak ka no matlang ti impalistada nga utangan da. Ay nawaw. Ay, ubing lang agpaiso. Agpaiso ba ti kunada. Arak ti atidog alistaan da. Siyan kahit atinapay. Ay na, uray anya di tanti utangan da. Tamanayunan man ang ti utang da. Agbayad da pa'y nga umunaan, nana. Eh, gamno siyak. Awan siya pa'y mautang kaw. Mabalin ka di ti umutang. Ay nawaw. Jak nagpautang itay bigbigat. Awan pa'y buhay na manok. Ita, umutang kayo manan? Malaki din. Tawan mati utang kukin ka. Itaklag mga umutang. Oh, ayan ta inutang mo nga arak. Sanda ka no amang ted, tatidog tilistahan nyo iti arak. Isa di da kaya tagpautang. Uray tinapay, di da kaya tagpautang. Sino tinangibaga nga umutang ka iti tinapay? Ay nawaw. Tapno da ka Umin-inom kayo, idinto tasyak, jak umin-inom. Di tinapay ti kukwak. Uminom kayo, ta mga anak mo't iti tinapay. Ayan nga iti inuman me, katawan mat nga rod na utang mo. Ay nawaw. Danum ati inuman nyo, may mayat pay. Saan ang makabartag? May kadigim matang da iskay ti arak di doy. Saan mat nana? Apay ka di? Ay nawaw. Padama matinom da ijarubayan da. Naggatangan da ngay nga ta itiin inuman da. Uno. Inutang da iti sabali at Tersena. Hinkadamagan naggatangan da. Uno imutangan da. Day takat inakdamdamaganan. Naimas ka dit yarak nanang. Apay akay kayat yuti uminom. Da para kadagiti nataengan lang daytoy barok. Saan para kadagiti ubing akasken ka? Napay nga rod nga tinapoy. Kat kanin mo tinataangan kan ubing. Agsipod ta ti arak ket makabartek. Ti inapoy saan? Apay nga ming nagbartek kayo. Saan ko aran ta ti agbartek?
Uminumak laeng. Ngam no malabas ko, mabarte ka magayam. Amuyo mo't gayam. Ngam, apay nga uminom kayo. Kat kunayo ang makabartek. Saan man anagado sa ludsud mo? Ne, ka man lang gumatangan iti kanam. Sige man na inakon. Ay, kanya dented mo ko ni Junior. Inig ka kiti igatang na iti kanan na. Takuna na aramanan na kanu ti arak. Ay, nawaw. Apay ka no aramanan na. Adaman ni ibagak basang. Sapay kumata, sana sa bal, ti pagawatam, ay nawaw. Anya ka diday dyan, ante? Anak nga men, ti pangibilbilangakin ka. Iso bagbagaan ka kuma. No anak ti pangibilbilangan nyo kanyak. Inamat nga raw, ti pangibilangak kada kayo, ante. Di ka nagsayaatin kay basang. Makitak nga minket. Saan anasaya at jay kanayon yung iinom iti arak. Di mo ka di makita, pati dagiti anak yung naglaing na mga uminom iti arak. Jay lang inaude ti saan amamartag. Pangikat lang mat iti banog, ti panaginom mi ante. Saan mat analabas? Ay, yan ka di pa'y analabas, dahi tadanda di inaldaw nga uminom kayo. Ay nawaw, si kayo ang makidagdagad. Into kino ada kwartayo. Arak mati kang runa nagatangan yaw. Pagin inanaan milaang mata ti panaginom mi iti arak ante ay nawaw. Danto pa nagbabawi yaw iti kasta nga aramidin yaw. Anya ka di bagbagakan ka ni Auntie Simuna. Madi kano ti kanayon tayo a panaginom iti arak. Una yan. Saan mo takwarta ni Auntie Simuna ti gatgatang tayo iti arak? Ha! No maminsan matkit de, dapunto na. Di na ngamin rik na, ti marik na tayo ang mabanog. Kasapulan tayo mati arak, tapno maikat ti banog tayo. Apal na la siguro tawang ngamin kadwa na di balay da. Kanayon ngagmay-may sa. Aya ba mangki di ta makiinom kada tayo. Tapno makarik na iti ragsak ti aginom. Ay nawaw. Madasik man nga wisan nga agpaiso, tapno makiinom man. Ay na, medyo na parte ka kon bakay. Diyan kasama ka pala na mapanilinong. Diyan mang ta. Ika man ilinong. Ikan. Oray, yakit, nabarte ka sa. Mga numatulid no sumang-atak ang mapanagpalinong itinwang. Sapay na pudutan. Mabilag tinwang. Nan, ibaon ko ni Junior tayo so ti mapanagpalinong ay nawaw. Pukaw ang marudan. Mapanad. Ingkay palinong tinwang barok kanay napudutan. Nikandak pa iti igatang ko iti kanak Hadaglakla ko iti ice cream iti kalsada. Malawan, ikan ka iti 30 pesos. Adun nga ice cream ti magatang na dayta. Ay, sige na lang. Inak to yung madamdama. Gumatangak pa iti ice cream. Di manawan. Ay, nakmanan uminom. Tada mapanagpalinungan. Di mo lesamang pwede ni Junior. Ay, napansiguro na ki ay ama. Idinalpasan nagpalinong itinwang. Maturugak na parte ka. Indon sumang pait. Ibagam kan ko na mapan na iway-iway jinwang. Indon dalam, Ay, uray siyak. Barte kak mat. Iturog ko pa'y mat. Maturog na nga raw dahil. Indon mausawan ta. Sa tama panagaik ijibangkak. Bakit? Maringkat, malaman. Na nagbayag titurog ta. Ay, malamat kagpayson. Awan sapay man ni Junior. Napanan na nga tangay. Mga napan nagiwayway tinuang tamalaman. Kalapit akas na. Awan mat aramiden na. Ay na, ibagta na ka rin kayo. Naimunawan kayo ka din. Ay. Ay na,
Jakmat nakapuutan. Malumgaya man, ante. Ay nawaw, nakita yung ka din ni Junior, ante. Siyan, mat. Napanan na ka di ah. Napan na siguro inwayway itay ginwang, antay. Ano pa nag-aapon ng tinwang tananda ni nagsip nga tay nawaw. Napan man nga tanay di balay ti kabagis na. Saan man ay nasimbang pipe. Inggaraw naman ang ti kinapaliwawang na. Ay na, bigatan ngam saan pa'y matasimbang pat ni Junior ay nawaw. Kasla di mo teramin na. Masigurado ka naturog man na ni di balay ti kabsat na. Ay na, nagbuya man nga tan iti TV so saan man na nasimbang pat. Sumangpit to no makalagip. Kasta na dayjay nga ubing. Kung napan iti ang ti kabsat na, ay, di nan malagip ti sumangpait. Ay, nawaw. Alala, hingkag lutaw. Ni, Tata Dalmas, itaman pa'y. Ay, agbayad kayo ka din iti utang yo. Paunak pa'y lang at akurang ti kwartak. Bayadak tumit lang ti udik inton adda kwartak. Anya pa'y ngay, no di kasta. Saan nyo kumapay-bayagan ti agbayad? Tapno adamat pagsakadak at tata. Wen, danag mo na ya. Naira na lang amin gawan pa'y kwartak. Manong ka diti paunayo, tata? 20 pesos. Ngam umutangak man ni ti arak. Ay, nawaw. Anya? Saan kan nga gungay? Joke only. 200 ti paunak. Sa nga ribo ti utang yo, tata. Di na pa'y kakatlo ti paunayo. Saan kayo pa'y nga umutang, tata? Awanan at ipagsakadak iti lakok? Ay, imbag ta simbangpet kan barok. Nangiwaywayam ka di itinwang. Ha? Nuwang ko na yun, nanang? Day, hapayakas la nakigtot ka. Saan nyo ka di paninwayway? Kasano nga iwayway, may? Katsan mi nga amono sa dino tinangi palinungam, idi malam ay nawaw. Ayan ni tatang. Napan siguro ni Jabang kaga. Tiyam muna kat napan mo manan inwayway itay bigat. Nagturugam ka day, ay jay ka day ayan tikabsat mo. Wen, kwa. Hapayakas lama di tarupam. Ada ka di problemam. Di ka di kinit-kita, di malam tinwang. Nasaan ka di asika nga rod ti imbaon may, amapan mangipalinong. Nakaturog kami idi malam, tanabartek kami. Ti amumi akin na pamuinwayway idi malam. Nangiwaywayam ka di tinwang. Kwa, saan? Anya ti saan? Ay na, saan nga susurot tayo bagbagam? Ang saan ko ngayon palpalinong? Kwa, Anya ti kunam? Saan mo nga palinong? na jay kwa ngay, nalipatak nanang, napanak ngamin, nag-basketball. Ay no! Mapantay ti ayan tinwang. Ay. Dagasuntan ni tatang mo. Ay na sinalbag. Kat no pirmi abara na idi kalman. Apay nga dardaras Ay. kayo. Papanay nyo ka day. Ingkam kitaan ginwang, antay. Apay nga rin dardaras kayo. Ay, sungbatan kanton, inton kwa. Dita kayo, tanay, ada papanak. Ay, salbag ka nga ubeng. Sikan sa ti parchik lukaw. Nabilagan tinwang, natayan. Hindi pa ilakalman. Ay, naangutin tinwang anatay. Masay ka pabasulid ta, ubeng. Nauray na kayo, adama basulyaw. Imbaon may mangipalinong. Kwa, Imbaon yaw, tanabartek kayaw. Naglaing kayo nga agbartek. Iswa paliwawang magtanak yaw. Bartek kan paliwawang kayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo.